Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 23. Ada Bu Era di Surabaya. Silakan Bu Era dimulai. Iya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lah lahun Lahunna dihentikan jadi ya lahun. lahun Iya. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Alimallahu annakum kuntum tahnya tahtanuna kotor. ya Tah. tah tah Tah. kuntum tahtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kemudian. Ya. Fa ilam yusibha fa ilam yusibha wa bilum fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kemudian. Kama yakumul lati yatakhabbatuhus Bukan lati ya, syaitanu min ladi. Kama, jadi orang yang lati. makan harta riba itu sama seperti orang yang kemasukan setan. Tergila kegila-gilaan. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Oh ya, apa diulang Pak? Boleh. Kama yakumul lati Kama yakumul, kunya panjang ya. ya. Kama yakumul lati yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Bisa. Tapi ini yang ngajarinnya Bu Rehan tadi ya. Sama kayak Bu Ya, Sarna. Shinnya nggak sama. keluar itu ya. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Shinnya coba. Yatakhabbatuhu coba. Yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Masih ya. Masih utang Kurang lah. sin. Ya. Setan. Syaiton. Asyaiton. Setan. Ya. Dilatih ya shinnya ya. Terus Wa ma lahum bihi min Omnya ikhfa ilm. sapawi ditahan ya. Wa Wa ma lahum malahum. Iya. wa ma lahum bihi min ilm. Wa malahum bihi min ilm. Iyat tabi'una illa dzan. Iyattabi'una illa zan. Kemudian Faqala ambi'uni bima faqala ya, ambiuni ya. panjang. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Ha, Bias. Dari biasma ya, biasma. ya. Bi bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Qulillahumma malik kulillah kulillah Qulillah
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Man tasya shin. Mang tasya. Tasya shin. Ayo hutang Mang shin nih. Man mang tasya. tasya. Man tasya. Kurang. Ya. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kemudian. Ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian ma'an digantikan jadi ma'a ya. Ma'an ma'a. Ma'an dihentikan jadi ma'a. Dua patah dibaca satu jadi mad iwad. Jadi hukumnya dua itu. Mad wajib mutasil dan mad iwad. Kemudian Oh, ya. silakan yang bawahnya. Wabasa. Wabassa minhuma rijalan katsiraw wa nisaa. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء mad wajib mutasil dan mad iwad dua ya. Kemudian Allati iku bimala. Allati iku alladzi, jangan bima. alati ya, dari tadi kedengarannya Allati alati, alladzi. allati iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Alladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Kemudian Kul kul mar kul marrabus sama. bukan Oh ya, rabus. Qul marabbus oh ya salah. samawati wal ard. Kurang Kul nyambet. marrabus samawati wal Ya wal ard. ard wal ard wal ard. Kulillah. Qul man rabbus samawati wal ard. Ard. Juga dua ar ya. Kan ada Ya, do-nya. Wal ard. Suara ard. do-nya ada. Kalau wal Ya, ar salah. Wal ardi dan bumi. Ya langit dan bumi. Wal ar nggak ada wal artinya. ard. Wal ard. Ya. Kulillah. Kemudian. Wa'id Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Fama famanib 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 turra ghaira baghiw. famanib famanib tur famanib Famanib turra ghaira baghiw wala ating fala isma alaih. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Kemudian Inna makanna lahu fil ardi pinter. wa atainahu min
kulli syai'in Shin. Oh, sababa. hutangnya. Shin. Shin. Gimana tuh? Wa atainahu min kulli syai'in Mingkoli. min Mingkoli. min Mingkoli. kulli Syai'in. syai'in sababa. Sababa. Iya. Sababa. Inna makkanna lahu fil ardi وآتيناه من كل شيء من كل شيء سببا. Hutang shin ya. Ya Dinta. Terus alladzi. Allati ja'ala Alladzi. lahu Kedengaran dari tadi al selalu alati, alat alat alladzi. alati ja'ala lakumul arda firasa Pirosa. Pisin, firasa pirosya. Hutangmu tuh. Pirosa. Pirosyau. Pirosya. Shin. firasau Firosyau wasam. wassama A. wassama binaa Mana tadi? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Oh, enggak. Kemudian bisa. Ini dia. Wal fath. wal fatah Wal fath. Wakaf isyarah ya. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin asr. Walayalin asr. Asyar hutangmu tuh. Walayalin asyar. Shin. Kumaha itu ya udah pintar tapi shinnya nggak keluar. Di gimana caranya ya? Walayalin asyar gitu. Walayalin Asyar. Walayalin asyar. Ya wis dah buat nopo lah. Ya terus. Wasyaf. Ya sin juga itu ya. Hutangmu semua. Gimana caranya nih? Wasyaf'i wal water. Wasyaf'i wal water. Hutangnya ya. Kamu kalau ada tukang tambal ban, liatin tuh anginnya bunyinya. Wasyaf'i ada anginnya ya. Kalau di orang Sunda sih ada ayam syuh gitu. Wasyaf'i wal water. Ya udah mau diapain lagi ya kalau belum bisa. Kamu giginya metik ya? Metik bukan? Metik ya? Masih ada giginya? Kirain kayak Atin lagi sakit gigi. Kalau yang nggak ada giginya kan metik berarti kan mobil kan nggak pakai gigi metik jadinya. Aduh nggak bisa shin. Kumaha tuh gimana ya? Ya udah ya mudah-mudahan Allah memaafkan shinnya ya. Ayo teruslah. Wasyab iwal water. Suaranya jangan suara lagi nangis. Gedein. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Nah bagus tuh ya. Banyak orang, kamu jangan kaget ya. Ustadz kadang-kadang, imam masjid kadang-kadang, dia bacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Salah ya. Hu-nya nggak dibaca nih. Salah. Ini kan fasabbih bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu kepada Allah. Wastaghfirhu dan minta ampunlah. Hu kepadanya, kepada Allah. Kalau kita baca wastaghfir berarti menghilangkan hu-nya, menghilangkan Allahnya. Berarti udah nggak beres gitu ya. Wastaghfir. Terus innahu innahu kana tawwaba.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kalau nggak mau masalah di sini, jangan berhenti di sini. Ya, kalau nggak mau Oh, masalah, maksudnya daripada nggak dibaca ini jadi salah arti, baca aja sambung. Kalau kuat oh napasnya ya, tapi. oh ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Gitu. Jadi nggak ada Oh masalah. ya. Kalau berhentinya kayak tadi benar sih wastaghfirah nggak apa-apa. Banyak coba nanti jangan ya kalau nggak percaya coba deh. Orang imam baca ini umumnya baca wastaghfir. Hanya dihilangin. Aduh artinya salah. Kayak tadi fil Ya, ardi baca fil ar. ya, Salah ar. fil ard Oh ada ya. doanya. Wal asli banyak kan orang yang baca wal as. Bukan wal asr. Kalau nggak mau nggak bisa, udah di situ wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jangan berhenti. Tapi di ujungnya juga ada watawasobil haqqi watawasobis sober. Ada juga ya. Ya. Gitu. Kemudian Takunus sama ukal takunus sama ukal muhel takunus sama'u kal muhal watak watakunul jibalu kal ihan wa takunul jibalu kal ihan wasabirina bil wasabirina bil fil ba'sa'i ya wasabirina fil jangan kagok ya lagi wasabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. nah bagus ya banyak orang juga wainal ba gitu banyak loh Ya. yang baca Oh, wahinal ba'as ya, betul wakaf isyarah ya hinal wakaf ba's. isyarah Ya. wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Kalau orang Sunda kalau hujan habis hujan kehujanan bees ini ba'as ya, Oh, ba'as ya. dibangkit. Ya awalam. Awalam yarau ila to awalam Nyamber. yarau awalam yarau ila toiri fauqahum soppati wa yaqbiten. Awalam 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 yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidan bidan. Kalau yang suka ngelahirin itu siapa Bu? Suka Aduh, membantu melahirkan di rumah sakit siapa namanya? Bu dokter. Bidan. Membantu itu yang Bidan. membantu. Dokter mah yang ini Oh, bidan. Ibu ya bidan. bidan. Ini Ya, wayak bidon. ayak bidan. Momok bilan. Wayak bidon. Ya yang ini. Iya. I'lamu. I'lamu i'lamu Iya. an Ain. Iya. ai Iya. i'lamu Iya. Iya. annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinah. Ketahuilah oleh kalian semuanya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Dan ya Fata Morgana yang membuat mata indah terbelalak pada semua itu tipu daya. Kalau kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara kita hidupnya sia-sia. Tapi dunia juga bukan harus ditinggalkan, tapi harus di-manage ya. Bagaimana kehidupan untuk dunia menjadi kehidupan untuk akhirat. Ya, yang bawah. Istofahu alaikum wajadahu bastotang fil ilmi wal jism. Fil ilminya jangan fil ilmi, jangan. Oh, pendek. Ayo terus bas totangnya jangan bas totang ya. Kalau
ikhfanya nun mati atau tanwin ketemu fa ya. Itu Iya. bastotang kita agak bindeng Oh, sedikit. totang Bastotang gitu. fil ilmi Ilmi. wal jism. Ya, Diulang, Pak. ntar saya dulu ya nanti Ibu ya. Iya. Istafa sad. Istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Coba lagi. Iya. Istofahu alaikum wajadahu bastotang fil ilmi wal jism. Ya, fil ilmi udah bener. Bastotangnya masih bastotang aja Belum. ya. Bastotang. Bastotang, Saya bastotang bilang gitu. latihannya gini, ember, ember. Ember. Ember tapi bindeng, ember. Ya. Bastotang, ya dilatih lah ya. Bastotang. Ya. Nah gitu bastotang. Kemudian yang ini ibu, ya silahkan. Rabbikum bil haqq. Rabbi kum. Nah sama seperti tadi ya. Ihfanya tuh. Ihfa ini Oh, ihfa sapawi. Kalau tadi oh kan ya. ihfa nun mati atau tanwin ketemu fa, bunyinya sama seperti ini. Bunyi M Oh, tapi bindeng. oh, Rabbikum bil bil haqq. haqq. Coba. Ya. Ya, coba lagi. Rabbikum bil haqq. Ya jangan kong ya. Karena ini bukan Ya. ihfa Haq. biasa. Oh, Kom tapi kum. bindeng. Rabbikum Rab, bil haqq. Coba lagi. Rabbikum bil haqq. Tuh udah kumnya tapi kurang Nah, bindengnya kurang. nggak ada. Robih Oh, kum coba. Rabbikum bil. Mm-mm. Rabbikum bil haqq. Kemudian Habila habi watab. abinya jangan kagok. Abi, Oh, oh ya. abilah abi watab. Coba lagi. Habila habi. Abi, ari, a biasa. Abi. Mm, abi. Habila habi watab. Kemudian Mawaqitu linnasi wal hajj. mawaqitulin nasi wal hajj. Bagus. Kemudian I'lamu an kurang ainnya. Gitu. e Ir, e ir, kurang, lamu kurang Pak. kurang. Ir, Lamu ir. lamu annaullaha yuhyil arda ba'da mautiha. I'lamu an i'lamu an gitu ya. Ya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Coba lagi, ainnya nih kurang nih. Oh ya. Ir. I lamu annaullaha yuhyil arda ba'da mautiha. I'lamu, hutang ya, hutang ain. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Kemudian. Nahnu nakussu alaik nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya Kemudian ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. mhm, Eh, ya qawamun. qaw Qawamin. qawwamina lillahi. Qawami, qawamina.
qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. bil qist. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala ta'awanu Ainnya alal tuh. Wala ismi ta'a. Dikit lagi ainnya bagus deh. Wala ta'a. wala Ain. ta'a wala ta'awanu wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Iya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Ya. Wattaqullah Kemudian. waliya'lamaulahu lazina amanu Waliya'lamal. Waliya'lamal. waliya'lamaulahu Waliya. waliya'lamaulahu lazina amanu. Waliya'lamallahu. Iya. Oh ya, ulang Pak. Mm-mm. Kurang ain. Waliya'lamaulahu Waliya. waliya waliya gitu. Mm-mm. Waliya li waliya lama Lamallah. waliya lamaulahu lazina Kurang. ama. Waliya'lamallahul. Kurang Oh ya, nyamber. kurang yang ber. Mm-mm. Waliya lamaulahul lazina amanu wa yattakhidha Minkum. minkum syuhada. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم syuhada. Kemudian Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Iya, alhamdulillah ya. Hutangmu shin Ya, sama ain ya. 26 iya bentar Pak. lagi besok tamat insyaallah. Iya. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Billahi Astagfirullahaladzim. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.